Akashvani Imphal Thokchom Paugi Saktam. Saktam masida Raja si lau singugi pothok marang kairi pothok tuna mipal tang dabalam damama ohena bohona si haiba Raja palgi apel. Taramapan suba annual art exhibition compare lising ani kun mga amasung Pradhan Mantri Narendra Modi gi sama kun suba pungningi wa man ki baat. Raja pal Ajoy Kumar Bhalan hairi lau singu bana Raja asidana tana leibag asigi sakot thorangda maroi ba thodang lauri. Imphal ki Palace compound leiba ibu yaima sumang lila sanglenda leibak popo numita krisi mela haudok laduna Raijapal na hai mela asina lomi singda lausing gyan amaga pithok pisin taunaba masung innovation ki tanja ama piri Raija si mipal tangdaba masagi pothok matik sana puthok sabalam damama ohenaba ekhoi khudik mangna honamina si Raijapal na hai. Krishi Mela, of course, is a good initiative which Agriculture Department undertakes. Modern techniques and all can be shared, as I said earlier. This event also ensures that farmers are well informed about government schemes, subsidies, financial support available to them. One of the highlights of this event is the range of stalls, as I mentioned, which shows products and other things of horticulture, fisheries, sericulture, forest, veterinary. ICR is there, Central Agriculture University then, and KVKs are there, inspiring our farmers to adopt these modern techniques, which are not very expensive, which can be used and you can further improve upon it by your own creative knowledge. Art and Culture ki Commissioner M. Zoin Hairi Visual Art ki tongan balam singda anoboy technology ki asisinatuna artist singna putholiba makhoi ki haithoi singthoi basing miyamna khangbi baga loinana puning thogat pibigi tangai phadabalei. Imphal Art College da irai numita taramapan suba annual art exhibition compare lising ani konga hautobagi thoramda Sri Zoin Hai asigumba exhibition sing pangthokpana lamdamasida tholiba thodok wathok singi matangda artist singna makhoi ki wakhalon sing miyamda khangan mangamhalei. Sri Zoin Hai Manipur laiba artist angang tangphalaiba mayam sigi laiba scenes hanagi fine arts ta sculpture adi graphic adu na haiba mayam je loina mak punjalaga pak sauna broadly yenga hojiti visual art haraga mai thamme masida tongan ba hojigi photography ga su yauri ana hojik laiba scenes ji kadai dano haibada yeiba artist kai sida moina phongdoi je Puningi waiwa ithil phongdo gi yekba aduga kangbu mana aikoi social impact environment impact khangde societies da sapu mo pirakko mayam ju khallaga ullaga adu yekthokpa adu bom makal gi painting mayam ngasi sangbada uzari creative waiwa idea mayam si makoina turi gi pencil gi tongan ba technology mayama sinarga moina makoi gi aningba nature gi waiwa mayam ju loina phongdok tan ngasi ulibani artist mayam gi ano ba paikhale ji yam Kenabla aye, adana hojiki leriba technology mayam je koina ubadagi angang si tamba hogolakpada masagi tongan mo creative oiba idea mayam u phange adama koina ulibasida moi perception aduga moi complete oiba idea ma adi aye ko lai ma waragadi yengbam yawgadamni ada yengbam yawba hek yengbado mana focus tawning area ji sidani mana phongdoni sidani haibaji aikoi yengiba mida khangan bangam bagi sakti du moi ji leirena aina lawjai ana sigumba aikoi art exhibition ase yamna toina pangthogadi angang sing mayam gi ye iba mayam si puthokpagi platform phangdana competitive oiba aduga honaning bai wakhalon ji hengalaktana art work sing ase adum mak mayam pamnara ani Pradhan Mantri Narendra Modi ki sama kun suba pungningi wa man ki baat Akashvani ki thongda ngasi sandokre. Pradhan Mantri ki pungningi wa asigi matangda Shanghai Express Manipuri edition ki editor Khogendra Khomdramna asumna phongdokli. Prime Minister Narendra Modi na mahaki pungningi warol All India Radio ki khuthangda nomaijing numita malemi miyamda thamkre. Lebak asigi tongan ba mafam singda pangthoknariba chahi hobaga Mari Lenaba Thoram Singh, Amadi, April Tang Trahnu, the Gitra, Power the Pangtoknavada, Tongan Thoram, Amadi, in the Chingba, Mayama Paladuna, Prime Minister Mayamda, Yapapogel Piki. Mahosagum, Prime Minister Hadaki, Maki, Sam Kunchuba episode Kipungi Warolda, Tongan Ba, Isu Singa Marina, Wapam Sing Tamki, Yamna Maruina, Pankiva Singi Manunda,
फिरोल अमन काय मांगहनबा इसिंग योक्सनबा साना खोनबा अंगांसिंग फबा हेबिट सेमगटपनसिंगबा असिनसिंग वाफमसिंग थमखि मालेम गोइना सेटना चानरबा फिरोल सिंग सिनदना मांगहनबगी चांग वांगलकपदा प्राइम मिनिस्टर ना नुंगनांगबा फोंदोखि ग्लोबल रिसर्च डाटा अमगी वाफम पल्लदुना प्राइम मिनिस्टर ना हाई टेक्सटाइल वेस्ट ना अनोबा फिरोल ओइना रिसाइकल तौबगी चांग चादा अमा फावबा यौदे ख्वाइदगी हेना नुंगाइतबदी असिगुंबा अमनबा फिरोल सिंग हाइबदी सिनरुबा फिरोल सिंग मांगहनबगी चांगदा इंडिया ना मालेम गोइना अहुमसुबा थाकता लै तसेंगनामक्सु होंदोक्लिबा फैशन की ट्रेंड असिदा अखोइगी मणिपुरदसु अदु मंगाई सेली चारिबा फिरोल सिंग मतम सांगना सिजनदरे खरा सेना लिनरबा मतुंगदा सिनदना अरेमदा मंगनखिबा ngaktani adubu textile recovery facility sing hangdoknarakpa sinnaruba फिरोल सिंग समजिन साजिल्लगा दरकार लेबा मियोय सिंगदा फंगनबगी चनाबी एमा लेरकपदा प्राइम मिनिस्टर ना नुंगाइबा फोंदोखि टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग की मतंगदा ग्लोबल हब नि हाइनरबा हरियाणा की पानीपत बेंगलुरु की इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस तमिलनाडु की तिरुपुर वास्ट वाटर ट्रीटमेंट असिना चिंबा कयागी ममिंग प्राइम मिनिस्टर ना पनखि प्राइम मिनिस्टर मा की पुंग बारोद यामा तोइना फोंदोक्तनो लाखिबा इसिंग योक्सिनबगी वाफम हंदकसु पनखि स्टेट कयाना वाटर हार्वेस्टिंग मरी लेना पाटसिंग चेक दाम सिंग सेमगटपा बोरवेल हुटपा पुखरीना चिंबा मयाम अमा सेमगत सागतपा लेंगा की मतेंग लोना पाइखतपदा प्राइम मिनिस्टर नुंगाइबा फोंदोखि केस तरेन की कैंपेन पाइखतनबा सेम साबगी वाफम प्राइम मिनिस्टर ना पनखिबग लोइना जल संचय जन भागीदारी कैंपेन की वाफम सु थमखि महौसादगी फंगबा रिसोर्सिंग असे अखोइने फजन समजिन साजिल्लगा तुंगी मिरोल की दमकता थमहोबा आइबसे यामना मरु ओय हाइदना प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोखि इसिंगना थवाइनी इसिंग यावदना थवाइ पानबा सिंग हिंगबा ngamdabana नोंग इसिंग योक्सनबगी वाफम प्राइम मिनिस्टर थमखिबसे यामना मरु ओय वाफम ओय मरुना नोंग यामना चुगल्ली हाइनरिबा अखोइगी मणिपुर इसिंग यावाबा सही खुदिंग मायोंग अदुना लेबना मियामना नोंगी इसिंग योक्सनबा इसिंग मांगहनदबगी वाफम सिना सिगु मयामसे हक्सिन लोफम थोई angangsinggi yamna afaba paujela piraduna prime minister na hai exam gi matam loikhiduna anoba session su hodringai angangsinggi di yamna maroiba matam ni haiba wafam prime minister na panki angangsinggi anoba hobby da mai onsinba masa da lotun leiriba talent sing puthokpa anoba idea kya tansingi khudong chabu phangba tanjani haina prime minister na phongdoki technology camp environment theater adigi leadership course kya pangthokpa volunteer activity kana singba pangthokpa adigi summer activity singda ngang singmu yahunduna phaba lamida pusinba matamni makhoi wahithoi singthoinba ama oina samgatpa matamni haibase prime minister na miyam thamba ma ki pungi warol gi waphamni prime minister na hanadigi hek panduna lakpa loinena sana khonoba yoga ga hum chuma ki pungi warol da panki खेलो इंडिया दा पैरा गेम्स दा हंदक निपी ट्राइन थोय यावना दिव्यांग सानरoi सिंगना नेशनल रिकॉर्ड ट्राइन पान थमखिबदा प्राइम मिनिस्टर नुंगाइबा फोंदोखि मयोरोल दिग लेरक मसाना सिंग कालारी पायतु गदगा थांगता ना सिंग बगी वाफम प्राइम मिनिस्टर ना पनखेव लोइना हौजिक्ति मतम मसे ममांग यारिबा मतम दिग लेरक मसाना मखल सिंग असे हौजिक्ति पॉपुलर कल्चर अमो एरलबनी हाइना सुनुंगाइबा फोंदोखि प्राइम मिनिस्टर ना की पुंगिंगी वारोलदा याम तोइना पनबा योगा अमदी आयुर्वेद की वाफम सु पनखिब लोइना मालेम की ओइना योगा की निमित पांथोकदबा मतम निमित चामनी फाजिलक्तरे अदुना मयाम पुनमक थरांग तोक्सी योगा की प्रैक्टिस तौदि मियोय सिंग सु यौबियु हाइबा वाफम प्राइम मिनिस्टर ना की पुंगा हपंदा थमखि लई सुगी मतंगदा पल्लदुना फजरबा लई मयाम असिना मयाम की पुनिंग चिंगसबम ओइबदा नतना परफ्यूम साबगी थबकता माय ओनसिनरकपा अमदी लईदगी अचापोत साबना चिंगबा थबकता माय ओनसिनरकपा असिना चिंगबा वाफम सिंगसु प्राइम मिनिस्टर ना की पुनिंग वारोलदा पनखि मथांग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुनि पुथोकपा सयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे खोमजिनबा मुसुन पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजित तेंबांगबा थोकसोम बारुन लिजखिबा माइबम दिजमनी।